Voninahitra moa zany ahafahako mijoro vavolombelogno eto, ny agnarako dia Rado. Dia izara ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay natany taminahy mba tiako zaraigny aminareo jiaby izay mizahazaha eto. Taloha zany zaho tegna ologno atao hoe regny le tegna nafanafo aby regny tamin'ny fanompoana, resaka didy, resaka raha jiaby ato agnaty l'eglizy. Tamin'iza za fa avy louange taloha, za mpagnano adidy, mpagnano ampafolon-kariagna regny tsy tapaka, rakotry tegna tamaventiventy amin'izany satria zaho mieritreritra hoe raha magnan'izany raha mahavonjy zaho. Satria zaho mieritreritra hoe kofa mandoa vola be zaho voavonjy, kofa magnano adidy voavonjy. Tamin'izany moa fiangonana anay nagnamboatra tragno, dia zahay tegna anisan'ny manœuvre raha jiaby tsisy etsy satria mihevitra zaho hoe zay mahavoavonjy zaho raha magnan'izany. Tato afara amizay kofa mifankahita tamin'i Jesosy Kristy zany antegna, kofa mifanena tamin'i Jesosy Kristy dia niova aby raha jiaby satria nampianariny. Nanomboka teo amizay zany haiko hoe tsy raha magnandregny mahavonjy zaho satria raha regny mahavoavonjy zaho tsy nilaigny nahafatesany tamin'ny hazo fijaliagna fa zaho fogna nahavonjy fiaignananahy. Raha natako reo fogna tonga dia fa natafiditry zaho tan-danitra. Dia te zany tegna nahitako fanamboaran'i Jesosy Kristy zany tamin'ny fiaignananahy. Avy teo nalany tato agnaty jeriko koa zany le resaka ampafolon-kariagna satria kofa tegna mamaky la Bible anao, hitanao hoe tsy agny kay tegna lalagna. Fa manakory moa fa efa agnanan'ny olombelogno zany andeha hizaha toetran'Andriamanitra zany. Te zany tegna naboaka an-Jagnahary taminahy, te naboaka an Jesosy Kristy taminahy hoe tsy mety zany. Iza loatra moa zany andeha hizaha toetran'Andriamanitra. Fa nisy tantarany moa zany igny tagny amin'ny andron'ny zanak'Israely, zay nahatonga zare nagnano izy, fa tsy natokana ho an'ny fiangonana tato afara le raha. Dia tegna isaorako Jesosy Kristy namonjy za satria raha zay mbola nitohy tegna very za satria za mihevitra hoe vatagna ty fa voavonjy satria za magnano adidy maro isan-karazany nefa tsy agny lalagna satria tamin'izany fiaignana karaha mbola fiaignana zao tontolo zao regny fa isaka dimanche fogna za magnano montemonte na magnano adidy magnano raha jiaby dia mihevitra za hoe voavonjy za io. Allez voir lundi jusqu'à samedi zaho mipody amin'ny fiaignana karaha zao tontolo, tsy hitako zay raha mahasamy hafa zaho amin'olo jiaby regny dia te tegna hitako nanovany Jesosy Kristy za teo. Dia zay zany fijoragna vavolombelogno anahy mba tiako zaraigny aminareo namagna, nareo havagna, nareo olo jiaby zay mahita zao fijoragna vavolombelogno zao. Tsisy mahavonjy antsika afaky Jesosy Kristy, ary tsika tegna mipetraka tsy mahavita raha, tsy mahefa raha koa tsy izy satria izy no mahatao antsika tamin'ny hazo fijaliagna. Fa diso be le fievitra hoe magnano adidy, magnano asa raha maro aby ianao dia avy eo anao voavonjy. Zay fa voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Amen.